umuntu arasama gutya kandi naratangaye narabibonye Samura umuntu arasama gutya ngo yasabe ashira ukuboko mu kanwa uwo mudamu uwo muhungu amushira ukuboko mu kanwa amukuramo ishara ararizana ishara yariko ari kurura gutya ngo marakazamo korwa washarambira atewe izi mpano nono zabaye igitangaza tugazaho umuntu yasama bakamukurya nimuvuga ngo itu igitaramo semeni haleluya edaye reka mbabwire semeni haleluya igitaramo ntabwo dufite ubwoba bwacu kuregira ngo arubwo bw'igitaramo habe niyo woceceka pirate zirahari mwirinde iyo myuka nushaka uzoze nkubwira amakuru kugenda bitera kumenya narabibonye ko murumva narabibonye hanyuma muzogende muvuge ngo patro ngo ngari ngo yavuze ibintu ngo ne bazovuga se ngo patro ngo bantura uburozi ngo naroze ejo bundi mperutse mu Rwanda naje nacishije zanako gasho ngo tugiye gukora ngo misi na ryahise ngo bakabona kadukora tibuse ngo ngigiye koga kiratibuse aho bongo ndashimira Imana kuko Imana yaturinze tugarutse Imana ibana natwe ndashimira Imana ya Israel kuko Imana yaturinze mu rugendo tukagaruka tugashika amahoro mu mago kandi tukaba tubonanye twese turi bazima Imana ihabwa icubahiro icanyuma soza ndashimira Imana kuko Imana yandinze nari nararwaye cyane guhera ku wa kabiri kugeza ko ku wa gatanu kandi ndababara bikomeye ariko ndashimira Imana kuko Imana yankijije nkaza ngahuruka neza Imana ihabwa icubahiro ejo bundi twarataramye hariya Nyamushusho aratubwira aza dusetsa hari umwana w'umukobwa anezera afata network aratarama aranezewe Nyamushusho aratubwira atari ko murakinisha abana bo mu nkambi abana bari mu kurara ku musozi bahabaribwa n'umubu ninka kujya kwifuhiza bahabaribwa n'umubu habasenga Imana kuragira ngo uriya mwana yogera mu materaniro akanirwa gusara yaraye mu mubu kugishanga haribwa n'umubu ahasenga Imana nawe kuraza uri mu bjawe ntuzi igiguka yakirwana n'ikindi abandi Mana kuko uri Imana yacu turataramye turi imbere yawe dushimiye ku ijambo ryawe umugaragu wavuye kuvuga ndashima kuko mwami Imana ari wabigenye kandi ari wabitanze kugira ngo dukomeze tunezerwe dukomeze dufashwe mu rugendo turi ngo ruja mu ijuru mwami rero mwami turasaba kubashishwa nawe duhagurutse kuvuga ijambo ryawe turasaba kugira ngo dushoboze kandi tubashishe kurivuga mwami taba ari twe izina ryawe rihabwe icubahiro utwuzuza umwuka wawe kugira ngo adushoboze nabicaye kumva ijambo ryawe Mana data ridukunda urutse umwuka kugira ngo ari we ubumvise ijambo ryawe bana natwe nako tubane nawe mu izina rya Yesu amen turahita dufunga ibintu byose bivuga tuganira ijambo ry'Imana umwanya muto kubera kuko shaka nko kuja nko kugira ngo mvuge ijambo Imana yashize ku mutima turashimira kuko dutaramye ndashimira kubwa pasteri uvuye kutubwira ijambo ry'Imana Imana mu ijuru igweze umugisha mwinshi cyane ndashimira kuko mwatwiyegereje hano ni mu rugo aha ni muhira mutwiyegereje ni byiza nakarusho bazavuga ngo utakwise umushitsi ndirubara urwawe ariko turashimira ku ikaze Imana ibaheze umugisha ndashimira ku bantu bose turi kumwe abera bose bateranye mwene data bivuze rimwe na rimwe abantu baza bikurikiranye nuko babonye afishe bakareba afishe wenda babona bavuga butumwa bumva kuko bishimiye niko navuga bakaza naba bagabo nyine umuze yavuye kuvuga bibera ku dutorero rimwe na rimwe bazabaza iyo babonye nk'umuntu bumva kuko bafanye semene haleluya ariko n'ubumuga ntabwo ari imbaraga
umuntu uko ashobojwe ahawe umwanya utari mu mirimo udafite ibindi bigushe cyane ugomba kuja mu materaniro. Muzamure microphone ko numva mfite nk'ijwi rigufi kubera ibicurane. Rero turashimira Imana kuko Imana ari Imana yabikoze. Bwana sifiwe sana. Uko ningana narababwiye hari iwacu ndababwira ngo ntabwo ari ukwirata, mbabwiza ukuri. Hari aho twe tuzatugera amakanisa kuzura bagatira intebe abandi bagahagarara. Munishi yararirimbye aravuga ngo nabi ngo hana ishima kwawo. Umuntu wese ntazagira icubahiro iwabo, waba uri umuvuga butumwa international wo ku rwego, abantu bazavuga ngo ni Robert, ni Pasteur Bigabo, ni Revera Rugabire, ni babandi bazi. Ariko bagera handi, semere haleluya, abantu bakifuza kuza kugira ngo babane nabo baterane nabo. Ndashimira Imana kuko Imana ari Imana. Semene haleluya. Twari tubakumbuye. Umuntu wegeranye n'undi namumpere kuboka mugire ngo je waramuramukishe. Nukuri ndabasuhuje mu Mwami Yesu. Imana ibagire neza. Ndashimira Imana kubwa Didier, Imana imuheze umugisha. Yansize mwabo niho narindi. Ndashimira Imana kuko tubonanye tubasanze hano. Ntabwo nako tekereza wenda ko nshobora kumusanga hano kubera kuko ntabwo twari twaganiriye gahunda ndende ngo numve kuko afite iminsi. Ariko ndashimira Imana kuko ngusanze hano. Imana iguheze umugisha. Zagerira iwabo bakanyakira neza kandi bakamfata neza, bakamfurira n'amasogesi. Imana iguheze umugisha. Ngiye kubabwira urugendo rwanje niko abakristo bazabamira. Ahagari kuri paruwase tugomba kubabwira aho twari turi. Nimara mvuga ijambo ry'Imana umwanya mutoya niturangiza mpeze mwene data umwanya Robert, hanyuma dutarame. Bwana sifiwe sana. Urugendo rwanje navuye hano ngiye mu giterane i Rubavu Gisenyi. Navuye hano kuwa kabiri ndagenda kuwa gatatu ndari Mbarara. Kuwa kane nzuka ngenda ndari Kigali. Kuwa gatanu tuja mu giterane i Rubavu. Twashyize mu giterane, twabaye materaniro ya kabiri. Baratwakira, hari abantu benshi, haba igiterane cyiza. Batugaburiye ijambo ry'Imana, haba ibintu by'Imana byiza, turanezerwa tugubwa neza. Kandi twagiye tuhahurira n'abera benshi baturutse mu bihugu bitandukanye n'abandi bahariya i Kigali cyangwa se mu Rwanda. Ariko ndashimira Imana kuko Imana yaduhaye ibihe byiza by'abana b'Imana. Twumva ijambo ry'Imana ku bwinshi cyane. Twari dufite abavuga butumwa beza batubwira ijambo ry'Imana, turatarama, turanezerwa, tugubwa neza, igiterane kigenda neza. Ndashimira Imana kuko twagiye mu giterane kikaba cyiza kandi tugakora igiterane cyiza kuko imitima yacu yabyifuzaga. Imana yabikoze, nihabwe icubahiro. Amen. Hanyuma iyi minsi yindi twari tumaze hariya nyuma y'igiterane twarako dusura bera. Ndashimira Imana kuko Imana yaturinze tugarutse. Imana ibana natwe. Ndashimira Imana ya Israel kuko Imana yaturinze mu rugendo tukagaruka tugashika amahoro mu mago kandi tukaba tubonanye twese turi bazima. Imana ihabwe icubahiro. Icanyuma soza ndashimira Imana kuko Imana yandinze nari narwaye. Nararwaye cyane guhera kuwa kabiri kugeza ko kuwa gatanu kandi ndababara bikomeye. Ariko ndashimira Imana kuko Imana yankijije nkaza ngahoruka neza. Imana ihabwe icubahiro. Imana yabikoze, tuyikubitira amashi. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo
gitabo c'imigani ibice 4 umurongo wa 23. Migani ya Salomo gitabo c'imigani ibice 4 umurongo wa 23. Haravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Semeni haleluya. Ngiye kuganira ijambo umwanya muto niryo Imana yashize ku mutima. Turaganira ijambo rivuga ngo kurinda umutima. Amen. Kurinda umutima. Abari muno tujane munamuke ku matelefone, abandi bagomba kugenda bagende. Naje gusanga iki gipepo kiri hose, abantu bari mu guterana mu materaniro ntibayasoze. Abantu bakaza bagaterana, ariko urebe ubunye ni saa moya, ariko ukamubona abantu ko bariruka ko baragenda, ariko cyane cyane nuko abantu batazababazwa kandi ntaho baba bagiye. Hari abakora amazamu, wenda nk'abantu bakora amazamu bogenda amasaha ageze bakaza kugira n'umugore wenda umudamu wonsa ugiye gukorera abana yogenda, ariko nk'abantu batoya tubona za ntebe hariya, dore abakecuru nibo batuje baza akamaro k'igitaramo k'ijambo. N'abandi nyine bamaze kuba bakuru ba Evangeliste Samuragwa n'abakina mama hariya Kamariza n'abamwene data hano n'abandi, ariko muza mutuza mu gitaramo mu ijambo ry'Imana. Bwana siwe sana. Kandi y'abantu baba basohoka mu gitaramo baza baci gitaramo intege. Iyo wanye umuntu karita hanze undi akita hanze undi akita hanze, uko bamwe baraha ku matelefone ko barahamagara, abandi wenda nabo bavuganye baza guhura wenda hari azashuja muri harana ko mati, abandi bagiye hano mutundi tu restaurant. Hano muri Kenya hari ama restaurant menshi abantu bagomba guhurira ni heshi naho bari kuragira se ngo ni izindi gahunda nishi, ntibagiye no kwishuza wenda ntibari bagiye gupagasa ngo bavuge ati basize amadeni bagiye kwishuza, naho bari. Duhimana icubahiro. Reka ntange haleluya munikiriza. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo rinda umutima wawe ngo kuruta ibindi byose birindwa kuko ngo aho ngo niho iby'ubugingo byose bikomoka. Iby'ubugingo byose bikomoka mu mutima. Uyu mwanditsi aravuga ngo tuwurinde cyane ngo kuruta ibindi bintu byose birindwa. Niba hari ikintu tugomba kurinda, niba hari ikintu tugomba gushiraho uburinzi tukarinda, ni umutima. Uyu mwanditsi arandika aravuga ngo tuwurinde cyane, ntiyavuze buke, yaravuze ngo tuwurinde cyane kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko ngo niho iby'ubugingo bikomoka. Amen. Amen. Munezero w'ijambo. Yego yego. Ariko ngiye kubabwira ibintu bacu. Semeni haleluya. Numvise umutima umpatira kubabwira impamvu uyu mwanditsi yanditse ituma tugomba kurinda imitima yacu. Hari impamvu yanditse iri jambo kugira ngo tubashe kurinda imitima yacu. Aravuga ngo tuyirinde, turinde imitima. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose, kuruta ibindi byose birindwa, ushireho uburinzi kuruta ibindi bintu byose kuko ngo ariho iby'ubugingo byose bikomoka. Nimuvuga ngo amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Impamvu ya mbere yatumye uyu mwanditsi yandika kugira ngo turinde imitima yacu, impamvu ya mbere nuko mu mutima ariho iby'ubugingo byose bikomoka. Ubushake, amarangamutima, amahitamo, ibintu byose niriya mu mutima. Aravuga ngo turinde cyane kuruta ibindi byose birindwa. Nukubera ko iby'ubugingo byose bikomoka iriya hehe mu mutima. Haleluya.
arandika aravuga ngo tuwurinde cyane, turinde umutima, urinde umutima wawe, umutima wawe ntubirangare, umutima wawe nturangaze umutima wawe. Aravuga ngo urinde cyane, ushire urinzi kuruta ibindi byose ushobora kurinda, kuko uzi ubugingo bwose biririya mu mutima, kandi ikintu cyose gikorerwa iriya mu mutima. Iyo umuntu aje gushobora niriya mu mutima, iyo umuntu aje kunanirwa niriya mu mutima, sekuse zose ni mu mutima. Uyu mwanditsi aravuga ngo tuwurinde cyane. Bwana siwe sana. Iyo umuntu aje kunanirwa gutya, intambara zose niriya mu mutima zazihera. Umuntu azarwana n'umutima, sekuse zikabiriya mu mutima, intambara zikaba. Semeni haleluya. Utawurinda neza ngo uwurinde neza. Semeni haleluya. Urugamba rukakunanira kwa gutsinda. Rero uyu mwanditsi aravuga ngo tuwurinde, uturinde imitima yacu, tuyirinde cyane. Niba ushaka kuba umukristo mwiza, niba ushaka kuba umuririmbyi mwiza, niba ushaka kuba, semeni haleluya, umunyamasengesho mwiza, rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Iyo umuntu ananirwa niriya mu mutima, iyo umuntu aje gushobora niriya mu mutima zose bizabikorerwa. Uyu mwanditsi aravuga ngo tuwurinde cyane kuruta ibindi byose birindwa. Bwana siwe sana. Ijambo rya kabiri, mu mutima niyo zira yonyine ituganisha ku Mana. Impamvu uyu mwanditsi yanditse ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi bintu byose birindwa, ni ukubera ko mu mutima niyo zira yonyine ituganisha ku Mana, niyo route principale, inzira nyabagendwa ituganisha ku Mana. Haleluya. Aravuga ngo turinde imitima, imitima yacu tuyirinde, kubera kuko iriya mu mutima niyo hari inzira ituganisha ku Mana, niriya mu mutima. Aravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Semeni haleluya. Kuko ngo ariho ubugingo bwose bikomoka. Mu mutima niyo hariho nzira ituganisha ku Mana, route principale. Hari umwanditsi yanditse aravuga ngo inzira nyabagendwa abakiranutsi ngo ni ukureka ibibi. Semeni haleluya. Amen. Niyo nzira yonyine ituganisha ku Mana. Uyu mwanditsi arandika aravuga ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi bintu byose birindwa. Ijambo rya gatatu, umutima nibwo buturo bw'ijambo ry'Imana. Mpamvu uyu mwanditsi yanditse ngo turinde imitima yacu, ni ukubera ko mu mutima nibwo buturo bw'ijambo ry'Imana. Umwanditsi aravuga ngo nabike ijambo ryawe mu mutima waje kugira ngo utazagucumuraho. Nta handi ijambo ry'Imana rizabikirwa, ni mu mutima. Ijambo ry'Imana rizabikirwa mu bwenge, ijambo ry'Imana rizabikirwa mu mutima. Aravuga ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo byose bikomoka. Haleluya. Umutima nibwo buturo, nicyo kigega, niyo depo y'ijambo ry'Imana. Iyo wabika ijambo ry'Imana mu mutima, tuzi ukora amafuti, uzi umukristo mwiza, uzi umuririmbyi mwiza, uzi umutaramyi mwiza, kubera ko wabika ijambo ry'Imana mu mutima. Mana we, nabika ijambo rya mu mutima waje kugira ngo utagucumuraho. Ijambo rizabikirwa mu mutima. Aravuga ngo turinde umutima kuruta ibindi bintu byose birindwa, kubera kuko umutima nibwo buturo bw'ijambo ry'Imana, depo akiba ijambo ry'Imana. Ko murategera? Rinda umutima wawe. Semeni haleluya. Ijambo rindi, umutima nicyo gitambo cyonyine Imana izayishimira. Mpamvu uyu mwanditsi yanditse ngo turinde imitima yacu, ni ukubera kuko umutima nicyo gitambo Imana izayishimira. Umuririmbyi yaravuze ngo ibitambo Imana izayishimira ni imitima igize gute? Imenetse. Aravuga ngo tuyirinde cyane, kubera kuko nicyo gitambo Imana izayishimira. Nimuvuga ngo amen. Umutima nicyo gitambo Imana izayishimira. Uyu mwanditsi aravuga ngo rero kubera ko ari cyo gitambo Imana yishimira, tuwurinde cyane. Amen. Tuwurinde cyane kuruta ibindi bintu byose birindwe. Nicyo gitambo Imana izayishimira. Ibitambo Imana yishimira ni imitima igize gute? Imenetse. Uyu mwanditsi aravuga ngo turinde imitima yacu
kubera kuko umutima nico gitambo Imana izayishimira. Haleluya! Aravuga ngo turinde imitima, turega kugira imitima iranga, tuyirinde cyane, tuyishireho uburizi. Bwana siwe sana, tuyishireho uburizi. Semeni haleluya. Kuko mu mutima nico gitambo Imana yo mu ijuru izayishimira. Ijambo rindi, umutima niho Imana iziganirira n'abantu bayo. Mpamvu yatumye uyu mwanditsi yavuga ngo turinde imitima yacu. Mu mutima niho Imana iziganirira n'abantu bayo. Anongoneza sasa rohoni wangu, karibu naye ninatulie. Mu mutima niho Imana iziganirira n'abantu bayo. Ukumva ijwi ry'Imana niriya mu mutima. Ibintu byose ni mu mutima. Mu mutima niho Imana iziganirira n'abantu bayo. Semeni haleluya. Uyu mwanditsi aravuga ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Mu mutima niho Imana iziganira n'abantu bayo. Niba ushaka kuganirizwa n'Imana, niba ushaka kumva ijwi ry'Imana, rinda umutima wawe. Ufata umutima wawe, urinde umutima wawe. Tuwandavuze, urinde umutima wawe, uwucunge, uwurinde. Mu mutima niho Imana iziganirira n'abantu bayo. Uyu mwanditsi aravuga rero ngo turinde imitima kuruta ibindi bintu byose birindwa. Semeni haleluya. Nimuvuga ngo amen. Semeni haleluya. Ngiye gusoza. Iyindi mpamvu, umutima niyo soko y'ibyiza. Uyu mwanditsi aravuga ngo turinde imitima yacu kubera kuko mu mutima niho haba isoko y'ibyiza. Isoko y'ibyiza ni iriya mu mutima. Amen. Tugomba kurinda imitima yacu kubera kuko mu mutima niho hazava isoko y'ibyiza. Amagambo mabi iyo yaguteye akavira mu mutima, semeni haleluya, umutima wacafuye, ariko mu mutima niho haba isoko y'ibyiza. Uyu mwanditsi aravuga ngo tuwurinde cyane kubera kuko niyo centre y'ibyiza, niyo soko y'ibyiza niriya mu mutima. Tureke kuwanduza. Nimuvuga ngo amen. Imana yabwiye Dawidi ati, iramubwira ngo shize ibyishimo mu mutima wawe, ngo biruta iby'uburumbuke n'amasaka na vino. Niriya mu mutima. Aravuga ngo turinde cyane kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko niyo soko y'ibyiza yonyine niriya mu mutima. Ndasoje ijambo rya nyuma. Umutima niyo soko y'agakiza. Niryo jambo rya nyuma. Umutima niyo soko y'agakiza. Agakiza niriya mu mutima. Muri zarazo ngo jende umukristo mu mutima. Ngo ico ni kintu ngo kiza gihumuriza umutima. Ngo kikanibagiza ibyago byose. Ngo nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Jende umukristo ngo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugufa. Aravuga ngo jende umukristo ngo naho nategwa n'ibyago kaba no ku rugamba. Aravuga ngo jende umukristo. Kiza ari mu mutima. Naho kaba niyo soko y'agakiza. Uyu mwanditsi rero arandika aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Bwana siwe sana. Bavandi turasoje. Ijambo dusorejeho kuvuga menshi ntabwo ariko kumva, ariko aya pasiteri Reverend Rugabire yavuze nayavuze ni ukuri nuyashira mu bikorwa ni ijambo nini cyane. Turangije tukubwira ngo rinda umutima wawe. Nimba ushaka kuba umuyumbe mwiza, nimba ushaka kuba umukristo mwiza, rinda umutima wawe. Ibintu byose ni mu mutima. Iyo umuntu aje kunanirwa patri niriya mu mutima. Iyo umuntu aje gushobora ni mu mutima. Soza aba bagabo bose mubona bakomeye, Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza. Abagore mubona, abakobwa mubona, ahubwo mubona, Imana igenda ukoresha imirimo n'ibitangaza. N'abantu bamenye kurinda imitima yabo. Barinda imitima yabo. Baba bakristo beza b'intangarugero. N'abantu batanduje imitima yabo ngo bandavuze imitima yabo. N'abantu barize imitima yabo. Semeni haleluya. Ubu Kristo niriya mu mutima.
uko ari abantu bicaranye ibintu bikomeye. Ubukristo ntibuza bureberwa ku myambaro nkuko umuntu yambaye ngo amuvuga ngo oya niriya mu mutima. Ngo asanga umuntu aratuje ariko umukristo. Ejo bundi hari umugore nabonye muri Foursquare hariya i Kigali. N'umusega papa muvuga hari iwacu. Uwo mugore yarasenze kuwa gatatu. Twaravuze ngo none uyu mugore avuye ruguru. Tarahura n'ibintu by'ahano. Yarasenze uwo mugore arasenga imishorera murenga ararira arasenga abwira Imana arasenga ngo bariho ikanisa yose irafatwa abantu barafatwa induru ziravuga arasenga abwira Imana amagambo yanga gushira. Semeni haleluya. Abona abantu n'abakristo biriya mu mutima. Muzubunye ikintu cisha abantu. Semeni haleluya. Abantu bari mu gukenera ngo bavugwe babonwe bamenyekane bitwa amazina bagira gute nico. Ariko ubukristo nira mu mutima. Ni Imana iziganira n'abantu bayo ikavuga ngo nukuri uriye nubwo asuzuguritse nubwo ameze kuriye ariko nuba agacira imbere y'amaso y'Imana. Bibiri zibanga bera Imana izayishimira ngo ifuri Imana izayishimira. Ngo abera bo mwisi ngo nibo. Oh, hallelujah. Hey! Rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Semeni hallelujah. Ukabantu bunyine natangaye. Abantu bunyine bamaze kuva ku murongo kubera amanyanga yabo. Muri mukubwira ngo nihe mpamvu abantu batakitabira ibitaramo. Nukubera amanyanga yabo. Wo kwitabira igitaramo ufite za message zanje ka 5 ukaza hano ugasura kandi ugatangaza haleluya. Jewe namenye kuko hari abantu bafite impamvu zabo bwite z'amanyanga ziri mu gutuma atitabira ibitaramo ariko bakitwaza ibintu runaka. Ariko bafite akajagari. N'abantu batamenye kurinda imitima yabo. Semeni haleluya. Ukareba umuntu ngo se nihe mpamvu runaka atagitarama ba. Niye mpamvu uri mwana mukobwa y'agatarama atagitarama. Niye mpamvu uri muhungu atagitarama. Niye mpamvu uri mugore atagitarama. Niye mpamvu uri mugabo atagitarama. Ariko abantu baryamye ku bintu. Baryamye ku bintu biteye ubwo. Uko twogira ngo satubwizanye ukuri. Ibitangaza byoba. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Ikindi gitaramo cy'abayumbe bakarere ka Kayuri. Komo nantegera. Ikindi gitaramo cy'abera. Wewe warangiza umunsi wa kabiri kumva n'ufite izindi shuguri ngo wagize utundi ngizindi mazi. Imazi udaca kuwa mbere cyangwa se nguzo utaramuzica kuwa kabiri kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu ngo wagiye guca imanza kuwa kabiri. Izo ni impamvu z'ubwitwazo n'intege nkeye. Bibiri zivuga mu mpamvu 9 zo gusubira inyuma kabanga abantu bazatangira gusuzugura izo bagaza bakora bakagenda badohoka bukebuke umuntu akagenda yiremera impamvu mukagiraga ngo ni impamvu zifatika n'urwitwazo. Bibiri zitubwira ngo umugani buriya muntu ngo acuje ubukwe ngo agira ubukwe acuza ubukwe ngo arangize ngo ararika abantu ngo baze mu bukwe ngo arangije kurarika abantu ngo baramwemerera kuko bazamwitaba umunsi w'ubukwe ngugeze ngo abikozeho ngo abantu bagenda batanga impamvu kandi bibiri zivuga ngo ni impamvu z'urwitwazo. Yavuze impamvu zigera kuri 3. Umwe aravuga ngo yashatse ngo ntashobora kuboneka. Undi aravuga ngo yaguze abafizi 10 yo guhiga ngo ntashobora kuboneka. Undi ngo yagize ngo ntaboneka. Impamvu ziki z'urwitwazo. Rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Kuko ariho ibyo bugingo bikomokaho. Rinda umutima wawe. Barasibiwe iyindi mpamvu yo gusubira inyuma kw'abantu umuntu atagenda yitandukanya n'abandi buke abo mwasenganaga abo mwataramanaga abo mwabanaga ukagenda ubitandukanya buke hato na hato. Iyo nayo iri mu mpamvu yo gusubira inyuma. Ariko iyo umuntu ari mu murongo neza uzukumbura abandi ukaza ukumbura igitaramo kavuga ngo se uyu munsi uko turatarama uyu munsi mwo kagira Imana we uko uyu munsi turabonana ukavuga ngo turatarama mbone pastor Rugabire uko uyu munsi ndabona akavoma mwo kagira Imana we ukumva wakumbuye iyo niyo uramusho
nibwo buzutse nizo mbaraga. Semeni haleluya. Ejo bundi umuntu umwe yaratubwiye ngo nukuri kose mu minsi iri imbere. Amen. Ibitaramo ngo biracabura ababitaramo. Ibitaramo biracabura ababitarama. Shuguri zibi. Iyo niyo mirimo ya Satani. Tekereza dore tubona zino ntebe. Izi ntebe ni iz'abashumba. Iki si igitaramo turi abakristo babo. Ni igitaramo cy'akarere. None se abungeri bacu bataje ngo badufane tubane nabo badushigikire dushigikirane ko muruva kuko ari ubuhoro. Kuregira ngo bose bagiye kuri teologiya kwa Dr. Kavoma. Bose gasiyo bari. Abenshi baraha. Ariko achisere kuri kwiba matokeo. Ariko ndahumye. Nibarangiza mushumba nukuri kose nibarangiza ngo babayumbe ngo batunaniye. Abayumbe baratunaniye. Semeni haleluya. Erega n'umwana wa wibzariye iyo utabana nawe ngo umwegere muganira kubone azabishabaza kunanira. Ariko umwana azatuzi yahabona se na nyina nicyo akoze bakamucaha mukaba muri kumwe nawe akazababona akagira gute. Ejo bundi yaratubwiye evangeliste ga papa ku cyumweru nasoje yaratubwiye ngo hari umuntu wagiye mu ntara maramezi ni baratandatu ngo umwana ngo yaramaze kugira umukobwa mukuru ngo abaza isi nyina abaza nyina kwani dadi niki kibazo cyabaye dadi ntazamubona hano mu rugo niki cyabaye nyina yambwiye ngo aje gushaka ifaranga ifaranga amezi atandatu. Umugore ngo hamagara umugabo aramubwiye ati sinzigize namuhamagaye niba yaravuze ngo sheri niba yaravuze ngo mama runaka niba yaravuze ngo yewe mutware wanje sinzi ko yamuhamagaye ngo aramubwira ati taha uze nkubwire hari ikibazo cyabaye ngo amare gushikara aramubwira ati umwana yambashije abana kujya bazabicara bahabitegereza bahabareba muvema ziri munsi uko ibintu yabigenda kugeza igihe umwana yavuze ati se data amezi atandatu iwe ataraboneka nuko azabona ifaranga usakoreza kuri mpesa yawe iwe gituma atazataha ngo aze mu rugo. Umugabo ngo aravuga ngo usezeye icara kuva none ariko yagisezeye kubera iki? Kubera umwana we. Aravuga ngo uzoza agenda nkore ngere nyine nkore iminsi nyine ibyumweru bingahe ntahe ariko abana ngo arasigaye amezi atandatu si moi. Hallelujah. Ariko ye ibintu birakomera ukuri kw'Imana. Impamvu z'urwitwazo roba igitaramo semeni haleluya. Etaye reka mbabwire semeni haleluya. Igitaramo ntabwo dufite ubwoba bwacu kuregira ngo arubwo bw'igitaramo habe niyo woceceka. Yaravuze ngo habe niyo ceceka niko Mordecai yabwiye ngo niyo ngo ntakizabuza abayuda gura gute ngo gutabarwa. Habe niyo woceceka Imana kirahagusa abantu aba bana bato bose mwese mumbabare kuvuga cyo ndabaruta mwese ni mwebwe Imana ihagurukije kugira ngo mukore umurimo w'Imana. Muri mukobona bajya twita abasiniya n'abandi bataramye kera mukobona bitabira ibitaramo cyane babaye bisi ni mwebwe Imana ihagurukije muhaguruke mutarame. Imana ntizigira irungu uzugira ukimanika ikagushira ku ruhande ikazana uhundi nikajya ko mukabumba abantu bazagira cyagacenga wakubita nabi arbitre akaba kocha akavuga ati uri stop hagarara vamo undi njira kagushira ku ruhande ugasanga umuntu yabyubushe kandi akarasigara agenda shiminda yemwe byagenze gute taherutse igitaramo taherutse abafunga ejo bundi twarataramye hariya Nyamushusho aratubwira aza dusetsa hari umwana w'umukobwa anezera afata network aratarama aranezewe. Nyamushusho aratubwira atari ko murakinisha abana bo mu nkambi abana bari mu kurara ku musozi bahabaribwa n'umubu ninka kujya kwifuhiza bahabaribwa n'umubu habasenga Imana kuragira ngo uriya mwana yogera mu materaniro akanirwa gusara
yaraye mu mubu kugishanga haribwa n'umuba ahasenga Imana nawe kuraza uri mu byawe ntuzi igiguka yakirwana n'ikindi abandi baririya mu kirere cy'umwuka ko bararababwira Imana abantu barapfuye baranabutse abantu ntibagifite ubuzima ariko wowe uri mu bintu bimwe byawe uri mu zo mu kanisa uri mu zo hanze warakurungiye turi mu kumenya position semena haleluya dufite abakozi b'Imana bananiwe ariko bari mu murimo w'Imana nasoje iyo ni impuguro nako ntanga ijambo twasomye niri twavuze ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka kandi twababwiye impamvu yatumye uyu mwanditsi yanditse ngo tugomba kurinda imitima yacu nimukubita amashyi mwakira ijambo ry'Imana semene haleluya umva mbabwire kino kintu Robert ahita afata umwanya samura tangaza ubu nyine hari imyuka iteye ubwoba arasenga kandi yarafite imbaraga akamavuga ngo hari yangwe inyuma y'Nyangabire ngo nibarebe hatibutse inyoni ngo hamagaye inyoni bayireba nyine bakamayasanga agasenga bagasirimba ngo aragihamagaye ngo murebe hari yango mpamagaye inkuba ngo hari ibintu ngo bimeze cyane guke bakabireba hari abantu baravuga ati uyu muntu bariko bamukurikira kakujya ku mwami president ko muntu vayisigeze umuhungu wuzuye umuka w'Imana arasenga sinzi ukuntu twasenze ngo dutarebe guke uwo muhungu aravuga ngo uriya muntu si umwuka w'Imana n'indi myuka yamukoresha hari imyuka yamukoresha abantu bafite indi myuka muherutse amazi si yayandi muherutse ibintu kera kuragira ngo wosenga impano y'Imana ukayiharikanya ukaba uri umushamburizi ukaba uri umweretswi ukaba uri umuvuga butumwa ariko ufite ibindi wibitseho warangiza ukagira ngo impano ntiyoshira ngo yewa ngo ngazakora ngo biriya ngo ariko ngo ngagira impano tampano iyo wakora amanyanga impano izishira Imana izikorana n'abantu bari maso ngo baje gusenga hari imbaraga zibiri zindi imbaraga pase ngo baje gusenga basanga afite agahu benaha agahu izo ni bintu zabaye afata agahu agashira benaha ku mubiri urumva agashiraho spergro nk'ikoro aragafatisha ngo arangize yambara isengeri afunga igitoko ngo arangize yambara nyine ishati nki yambara n'inani kagahu niko kamuhesha gukora bya bitangaza yari karema ibintu akavuga agiye guhamagara akamakubwira ibintu bihari tugiye guhamagara ikintu kimeze gutya na gutya mukaba mukibona ubunyine ko murumva ujanje satani ifite ngo barangize kagahu abakozi b'Imana amaze barahudumiye bari barakabona baravuga ati mureke duhudumiye barahudumiye baragahamagara barakazima ngo kama kazima nkako akundi kwabusha imbaraga ziba zirashize iyo ni myuka bari mu kuja gushakisha bari mu kuja kuzana ni wikirize haleluya karabaye turatarabye n'ukuri ni muzane zana ko gasho ngo tugiye gukora ngo mwizina rya Yesu ngo bakabona akatwara tibuse ngo ngigiye koga kiratibuse aho bongo tagiheko babwije ukuri ibi mpambabwira ndi umukristo ndi umupentekoste turabizi tuzi ibintu byinshi ni kinyoma twabanye n'abashamburiya twajanye n'abashamburiya twakoranye n'abashamburiya ibi bakora ni formalite ni ibintu za ni ubucuruzi ni maskage ni imyuka satani yinjije mu bantu semene haleluya yo kugira ngo banyitse itorero banyitse bice abakristo bice itorero shiri abanyamwuka bagire intege nkeye Imana natubwiye ngo ivyo ni ibintu bihabiza satani iteye kugira ngo bishobore kunyiza abanyamwuka bibagirane bashira imbaraga bajya abantu bari bafite imbaraga babasenga Imana ubu nyine kuragira ngo Robert yoja ku musozi agasenga iminsi itatu asenga ku musozi
Robert avuye ku musozi karasenga afite imbaraga yereka ashaka Imana. Naje kamaza hano sango mvuye ngo hano iwanje doni homo ngo mfite impano. Kamaza hano kama ntangira gukora ibitangaza kugira ngo babake za mbaraga ziri muri Robert akuye ku musozi. Nije bareba gukora ibitangaza. Kera Robert imbaraga ziwe zibaye hasi. Jewe gano none ijugaragaye nije bababona mpa nkora ibitangaza bongo mutupu. Hari ibintu ejo bundi hari uwo twataramye tubona intoki samura ko ziraka ibishirira intoki zikazaka ibishirira kandi twabibonye agiye gukorera umuntu gahunda abwira umuntu ngo niyasame ngo amukurikiye ko mukano umuntu arasama gutya kandi naratangaye narabibonye samura umuntu arasama gutya ngo yasame ashira ukuboko mu kanwa uwo mudamu uwo muhungu amushira ukuboko mu kanwa amukura mu ishara ararizana ishara yariko ari kurura gutya ngo mara kazamo korwa washarambira tewe izi mpano nono zabaye igitangaza tugezaho umuntu yasama bakamukurya nimuvuga ngo itu n'ibintu barema gusa kamagira kiza nimaje Seven hallelujah. Niyo mpamvu ari mu gusengera abantu kitagira ikintu gihinduka umuntu bakamusengera ntagira ikintu gihinduka bagashamburiya baruha umwaka ugaza ugashira undi ukaza ugashira ikibazo ni cakindi ariko neza gahunda yakorewe umuntu gahunda ivuye ku Mana Imana ikavuga ngo yerekanye gahunda ya Patrick bakayikora c'est fini babirangiye kabi Imana itayerekanye Imana yo bihorera iziceceka rugabi Imana yo ceceka mugasengera umuntu Imana igaceceka ariko Imana yavuze Imana ikavuga ngo ikibazo cy'uyu muntu nuko kimeze nimukore gutya na gutya bizabishira mwirinde ibimenyetso bibiri biri kuri abo bantu ijambo rya mbere ico kintu bari mu kugikora ariko nabahehesi nabasambanye bizabijana byombi ikindi kintu cya kabiri na abantu bishakira indamu n'ubucuruzi bari mu bucuruzi bari muri commerce ko barashaka amafaranga ko barashaka cash ariko harashariho abakozi b'Imana Seven hallelujah harashariho abakozi b'Imana bafite bari ku murongo w'Imana babasenga Imana kandi mbivuze bihagazeho mbivuze mbifitiye confidence kuko hari imyuka ya Satani yayikorera mu bantu mu bakozi b'Imana yayikorera mu bantu abantu bakavuga ngo ko barakoreshwa n'Imana kandi Seven hallelujah simpize kuko Imana idahari n'abaha bakoreshwa n'Imana bitangaza ko barabikora ariko pirate zirahari mwirinde iyo myuka nushaka uzoze nkubwira amakuru kugenda bitera kumenya narabibonye ko murumva narabibonye hanyuma muzogende muvuge ngo patro ngo ngari mu ngo yavuze ibintu ngo ne bazovuga se ngo patro ngo bantu uburozi ngo naroze ejo bundi mperutse mu Rwanda naje nacishije se nacishije umuntu uzumva bivuze uzomubwire ngo aza nsange tuganire twembi turi kumwe ibyo ko ndabivugira hano mu gitaramo tubereye abayobozi mugende mwirinde ibintu bihari muze tube mu gitaramo dusenga Imana izikora nabera Imana izikora iyo tutavuze iyo tutarame tugasenga kujya pastor Rugabira akamwiriza abantu bakanezerwa ibibazo bigakemuka kubwijambo ry'Imana mwahudumiye mwanezerwa mugasharinga n'ibyishimo Imana igakora ibitangaza Imana yagira ikibashuriye mukakivuga itagira ikibashuriye mukanezerwa mukagubwa neza ariko abantu ngo niki giteye uko muri komeraga Imana ntiyaduhamagaye twebwe uko duhagaze hano ntabwo Imana isituganiriza ntabwo isituganiriza nejo bundi narabivuze ku Gisenyi mu giterane
ntabwo ndikuze narabivuze naravuze ngo turi hano turi abakozi b'Imana Imana isituganiriza turi kumwe n'abashumba hano bakuru cyane muze tugende tuje mu cyumba tuje gusenga Imana mumve ko Imana ituganiriza baramaze baraduhamagara uko niko kuri kw'Imana turasenga kandi hari bamwe bariko batobonekaho bene abo tibaza bakunda ngo baye muri ibi bitaramo bene bizo kuveta ngo mutarame mugire gute azaza gusaka akama kozura gusaka akora ibintu yarangiza akama yirukanga mwirinde imyuka dutaramira Imana dusenga Imana satani igeze ibintu bigeze kuri abantu barapfuye abantu barananiwe abantu bapfuye bahagaze abantu barananiwe n'umurimo w'Imana ibitangaza byarabaye satani kirakoresha abantu gushaka iba kubiterya no hino ariko twirinde cyane nimwakira ijambo ry'Imana kandi Imana ikomeza kubagira neza mube maso